Srbi nemaju ni zvanične datume niti spomenike koji bi podsjećali na žrtve i genocid počinjen nad srpskim narodom i vreme je da se ta nepravda ispravi. Rečeno je na konferenciji Fondacije Sveti Aleksandar Nevski, koja je najavila da će podneti inicijativu da se izgradi memorijalni kompleks srpskih žrtava genocida. Srbi su narod koji je procentualno u odnosu na broj pripadnika uz jevrejski narod tokom 20. veka pretrpeo najveći genocid i etnocid na kugli zemaljskoj. Drugi narodi slave i veličaju svoje žrtve, a mi se, nekada se tako čini, stidimo svog nacionalnog identiteta i istorije, jer nemamo ni zvanične datume za obeležavanje stradanja srpskog naroda, niti spomenike koji bi vjerodostojno predstavljali srpske žrtve i genocid počinjen nad našim narodom. Neprestano se žalimo da ne poštuju naše žrtve, a mi sami ih ne poštujemo, rekao je akademik Matija Bećković, istakavši da međutim danas Srbi doživljavaju da su oni ti koji su ubijali druge zbog imena. To da mi ne spomenemo imena ljudi koji su postradali na pravdi Boga i da nemamo neku livadu na kojoj bi oni koji su to činili kada dođu u Beograd mogli da polože venac i da se suoče sa svojim delom. To je sigurno deo nekih političkih nagodbi. Nijedan narod ne bi tako prećutao i zaboravio svoje žrtve. Kako je najavljeno, Fondacija Sveti Aleksandar Nevski i Srpska narodna partija u Skupštini Srbije pokrenut će inicijativu da se izgradi memorijal srpskih žrtava genocida koji će sadržati naučni i obrazovni institut gde će se istraživati genocid, etnička čišćenja i masovni zločini nad Srbima u 20. veku.